Central Reserve Forest Wildlife Sanctuary alo aronri pen sangtiki phur kaparu hum ahir tangtang park pikajok appear the pen amat longle paruhu Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Kachalon Aron ke Parlin Phakloma Karbi Anglong ha waradang pipen amat si lapuan serle imek renglora thengno imek angden along amat sangti along thengpi koila lahai mine and mineral resources Karbi Anglong Autonomous Council amidu mate Council a revenue lapuan aron repen kiklem mate kachong huchong hiatum lapuan si aphai nang batno Pirthe tanang paru bomlo nampi namdor thengpi thengphang anta amam pate anglo longle aduk pajang plungsi panghun monlo bonta labang so aron repen lapuan kang hukang hiaphai nang bat piklo chini lora phita KAC kachari kethekiding kachikrong CMEM lapen desmetpet nampi namdur ingnam raikom GR pukedo Forest Department anghoi kachirai Krim Principal Chief Conservator of Forest PCCF, Divisional Forest Officer DFO, Assistant Conservator of Forest ACF, Ranger Atum, Khangdun Desi, Langdun Prongpoma. La sila hayaron rea sai ki claim kapang ton serak jia pan KAC kachari kethekiding, CMEM MSC, MP MLA la penjas mepet Forest Department sai ki sai puatum, mithang sai chi claim ra, kilang chari dun pang chim dunte, Mesenji. Atheke jong si Forest Resources Mine and Mineral Sangti Arlong Koila lapen thengpi thengprang lapen nampi namdor lahai Raikom thekhe pulote global warming aphan kaphere meme angring dokongji Lasi Wildlife Sanctuary arlo aronre pen sangtiki pura birta long si Herangkya tum adimak long an humridam Lapen haladak adima long inut banghini abang pu angho pen kaningja tengki Nitum ke Central Forest Range Office pen Permit ki endo lapen royalty ta pibom pusi chethanwenti Bonta di sama Central Reserve Forest ke parlo ahawar angkang anke Wildlife Sanctuary mate marat longri pusi government pen ki hok pontanglo Tangte konat kosona ron pen lo Central Forest Range atum Wildlife Sanctuary mate marat longri ahawar angkang alo forest production ahormu ke doan royalty permit ki piun aja kong ke dokoklo Lapen forest arona teng pen pulote forest production a hormuan ki arni kang sam por phai pho philote towar pipa damlong le bon tanon ke por phai pho puke a phielam lo ajo apor por phai ner ke por phai sir ke por phai kep lapen por phai klesi ajo jerlo phirlo apor a phita sangtikar thang dampal truck pache jeng tut pulote forest aron kapin chong kopi lo ale lapen mafia dona tum media tuma phan ke ther ke hap alam the nang tum media tum ke news pi maret anchoji kopi lo nang ki bi thekon lapuson don mafia tum kaning je alam theta angkrak pen mate isi social pen berta long kon bon talabang swaron re pen lapuan kang hukang hia phai nang bat piglo puchini lora phita KAC kachari ke thekidi kachikrong CMEM lapen desmetpet nampi namdor ingnam raikom GR pukido Forest Department anghoi kachirai Krim Principal Chief Conservator of Forest PCCF Divisional Forest Officer DFO Assistant Conservator of Forest ACF Ranger atum Khangdun Desi Langdun Prongpoma Lasi lahai ron rea sai ke claim ke pangton serak jia phan KAC kachari ke thekiding CMEM lapen desmetpet Forest Department kelang Chari don pang chimra mithang asai chiklema sonte mesenji atheke jong si Forest Resources Mine and Minerals sangti arlong koila thengpi thengphang lapen nampi namdur lahai raikom thekhe pulite global warming aphan kaphere meme angring dokongji Taxi chen sang Thanks mene kapil dagawan. la sang tia gari se wan ni Igum long wala na ni. e hum long poke Okay, ko don trok si lo na se paru thom la poke mi tum la ge da long gen ke Ani silong kon anak trak dam dam. e ani pen ge chua lom la me sen sen na hu do bang ge hum ko hum thong ke la so na nan da ko ko chena ni tin da gari long text ken man mane la ni li long le ki ko pon na po si la chen nu ni lo Mane long le patadon. utavi Tahu. Lagi wala gari apa sini kat julong. Kon ha ni la. a the la pu ge la di sama ken ken i lo ma te ha la pa pu lo
aku bang aku belum si ko bang cha ho mungkin dak kota ka be he kalong le bang la ni sen mungkin sudah kora long Cukup orang ini cukup gini. ya cutu kidun bo si mana nang pakoi pi la sa tu en ni dele Bangkan dohanan itu. don trok si Mau makan. mani hala ni limu kunta do ada ka tinya dia nong kan gitu kang pura kro Ke hala so lo matuma men ke ni antinu ye ju la so han se sang ho to muka Nali bangke. ni dia bang ke lumbu kro Nali. So, kuma lang charge ko. Ini henki semadan. Kuma amen ko. Satame nali pasti charge na pe ko bu. Ta chawla diti charge ke chawla de. Acha hola santi hola da wala pen ki wa ra la nali tum ko samjha la. Kachi thik ko samjha ni. Ini kan cuci kalau pernah Ha. Cuma yang sama yang saya cuci lah. Asa ma jiki vek mala. Ini kan dia lah yang sama kalau berdua sih bang, klaim lah. Ha. Ini saya kini. Kalau kamu cuci berdua boleh lah. Kau kemana nak hendak cuci cuci kenapa? Hah? Guys, kau kena range. Sekarang. Jadi salah babul ma ki lebo. Arranjar ke. Boleh dah. Aku mah pasti ini pun orang tak ya. Ha. Mungkin ini pun nak. Acha na tu ihum lo kana nendu lo tak. Ini kena kagos. Kagos ini guys. Abi pete. Abi apa? Kena macam direct is call call dalam satu tim lagi. Kali nanti tuh ada nanti tuh sport tiba kita mau kalau anak tuh kan anak tuh protes. Kagos abi protes harus posisi. Kalau anak tim sih aku mah pergi koyek buat koyek. Nah, bangelang itu mana ni koyek? Koyek. Choice la an set atama santi ki pura ta ungreng klunga kita forest na tamang no ki posi tum la da illegal ko chini pam me bala ko wala Ini tuh sini ni aku lang songkan ko ki kutleng kuson na ni wan ni tuh sini lahaki. Ni ni enggak. Nanti kan song sini song sini. tanali pana to veke ko ma ha Ini teman lagi yang songkan dah orang saja di sini ada. Aku dokter balik makam ini. nali tum dak hafta mane chikle pa jon kan lo do tang da Apa lang? Pwede stop lang. Kalkulasyon ito, 1 week pagdapon. Ada ko na open on ako rin sige doon lang. Nito kami nito, this time na dito dati na dito na ko sabi open na wala, kumano wasa wala kan dami. Ada mo ba? acha nali tum dak hafta Kasi may ito ba ada ni? na tum ke do da hafta se lo pulo Rongamen ini rongani area apa sih kan? Area apa di Jomarong? Jomarong area rongani kan Jomarong. Orang yang langroi bang yang punya pelot Jomarong area lo. Mana apa yang langroi je hukul berarti? Langroi dam kelo. Mana dah ke Jomarong aida lo. Dam kota do lo mesti. Kota do lo bang. Ayam itu bang kek lo. Amat buru nang bang. Kau bang di kadang kau. Iklim. Terus belum. Kalau pun salah itu. Salah nang. Bilang dia mesti. Salah lo. Kalau sama, kalau sama terus. Lagi mana sentral semua di. kote ha Banyak area sentral. Ya. area Wildlife deh. Wildlife area lah. Bang sampai ladang ke pota doa ko ayam tu sampai sini lagi. along le hempu mala Ayam tu oh dah ke bang koi bakal tu. Kola ki pondo dah. Oh. Inggu lah lo. Kami harus semua pindah ni kola dari pindah makudah ni. neng department me chira player dete na na Nangli tum dapat lang. asam itu do department Oh, nangli tum dapat lang. alam kila do kan chira break long jon agari wala boy buang na Kasi make do